Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Limpung Yakura ka ba Arsngi ya ka balatip kum ka Ribhoy Boxing Championship ka Beningkong hapo ka Ribhoy District bala penyai da ka Ribhoy Boxing Association harengkat ka jing trailang bat ka District Sports Office kala poino sya ka bakut ha ka bala penha perda da Presiden jong ka Ribhoy Youth Federation uba Bipul Tangkeo ubala long kum kongsan harengkat ka jing sakhilang jong uba PS Tour kum kongsan bala sya khot kerpang u General Secretary jong ke NPP Block Nongpo uba Lawrence Nongrum u Additional Deputy Commissioner ke Ribhoy District uba MB Tongper uba FM Mau Panyang bat kiwei Hagani ga Limpung Yakura la ya shimbenta de kinhon ba pher jong ka them Ribhoy bat kinhon shimet ki bahab hapo ka Ribhoy District Boxing Association Hagani ga sngi ka Ribhoy Boxing Association kala penlong ru ya ka jing ai jing hikai Yakura lingba ki nong Yakura ba kinsai jong kari ki ba kintop ya u international medalist u Mahendra Thapa u Kishan Thapa u Dhon Bahadur Thapa u Nor Bahadur Gurung bat u Johnny Nongrum kita pun sama kira na so takan Ribhoy iban sim ke sili ban organize kum kini ke program kum kini man dan kum kini kita di kerja competition iban lok atau untuk bersiap bahwa Ribhoy district lalu keski iban kita mandi dan yang berbuat semua iban sana ba maka sampai ini organize ya ada boxing competition ba dalam nama kita berkat keski Bat nawara apa yang dilis kebetulan gasuk tenang bat priang bat benarkan kedau dalam bat nila seng yang kini keseng kapan kentil yang kasar kapal ikut sama ini ikut nama Ribhoy District tweet ini hak kami lekai boxing tegum sebentar berselut ikut sama bukan Ribhoy kawan mensaki tak mensaki bentuk nyamuk sakani ke kalau sakani ke asosiasi nangba idang yung mensip susu bagaimana syai basisin ni kalau organisi nak kalian semua square ini kita bisa competition ni inam long bagi kenal dan long dalam sokon dan long kemudian dan ini bang semua square kita organise karena kita mau kita terhadap adipot Iswa baby semua bang semua square kalau kita organise dia kita kapis Ribhoy hadir tak kejejak cuba semua square imsya pelajun su yang kata kendun kini kami Ribhoy muka wajah lah sisin kalau itu ni bakalong si bagi dia bangkit yang kini kami kebabila organize sistem terhadap kerana kita berseluruh lagi kun semula kita jauh dari Ribhoy bagi kami semua ini kami kita mensuai kita pinti bukan ubah semar untuk serunsak belum yang mungkin di kontes apa Ribhoy District. Hari hari kecil itu nama berjumpa lengkap dan kalian jumpa pada kalian jungi imsi melawan su kata konversasi kalian jungi imsi melawan kalian sekman. Hari hari saya ada lawan ni sangat nak tentang ini boxing lese tentuin kam mengenai itu simet bagi bila snow sangat bagi long sangat bagi lasak bagi Islam kalau ada Islam aku dapat terang dapat semuanya dia akan dia boxing associate kita juga Ribhoy boxing associate kapelong sangat bakal yang kena bagi penting tentang yang berminat tentu akan tertarik di pelong ya komisen lah aku ke Indoor Hall kalau si ginamlah penyarap sikap deh yang dari ini bentar apa kasih bawah yang saya nak kalian ke kanlah bantuan video lah saya kini ke asyik ketuki tapi blog yang ketika kompetisi harga arsan tering badai nanti tak kasih kawan blog jangan bawa apa menentukan harga tak kasih ada iklan koi perkat bandar kalian presiden jom ini ke asosiasi ikut pembandingan kumpulan chief guest ngamsu menung makan blog chief guest ada ngamsu menung ini kumpulan item sim di situ semua jadi
bakin kentil yang kesat ke bagi kiradon. Dan sakhi kumpuin dapat dikopimkan ke the youth federation ke the district. Bagi pun isamla ibapit kisah ke hero-hero. Nadu ke football, nadu ke mutai, dan ibu yang wrestling. Kira tak tepi sibut isamla nama Kariboy district berpau. Om tak majalah Andre Hadali. Way na kini rumba na po kadong makatay banyo yakat kini isamla iba yasin benta na kabenta na boxing championship. Apo kajing yakun Kimdon kibajok bakal judo kapur Kimdon kibarem Andre kabahakmat kadai participation di dompi aslo bagai kublai ya inoksim benda baru ya kibajok berkunjuru ya kibarem na kabenta kibajok ai bapinang kiu syafang sakmat batna kabenta kibarem ai bakane kanlong ka stepping stone jopi na kabenta kalaway ka pagpangay ka jopi nakwa bakibarem kinang treso ton susu baka usnem gua sakmat lada kaju kane ka Riboy Boxing Association kan pelong biak ya kane ka championship hidai ban yesin benta baka takapor nakwa bapilong kibajok ayuru nak benta ke jingla jo kane ka association ban pelong ya kane ka program ban ai ke jing kublai kitbok kitbek ya iba sumar lang swear berkatim ko jongi papindang la susu ban lum ban lang ya ikun samla ban peni ya kasap kapong teki haga boxing idal kam berklaim ke jabin idal kam berklaim ke physically bat berklaim itu kecing sedang berkadaluk kumta ngai balarang ipet hapokan not isi borokaway kiway ki states iwayo bansay yakiklur boxing iba pauna kung MC merengkong na po ka Manipur kanuksa nakwa ba sisin kasngingin yo ba kikun samla kijongi kin yakun om tang hapo district om tang hapo state om tang hapo ka rihi burakaway kan ray kin yakun wat hapo ka international level kijongi panpoy sadu kata katong nakwa bang kapat yati baro kinoksin benta bapidei ban len lade kajing len lade kajumpi kandei kajing jok kajumpi aman kibenta ban nakwaru ban yoi ba kapemri boy kan nakiu agalian boxing ba hakiway kuway sports Got on, Dolly. Take it easy, easy. Ada second right. Right.
Betul benar kalau ba lawan ini supaya dapat GTC na Shillong dan batai gini technical atau gini basic move dalam boxing. De batai kalau nggak diharap ba crowd nampak di kena kemudian terus kena ke boxing. Lawan ba nado sampai gini national medalist, international medalist gini dan makilong gini ba balalaka ba aslam ba laban kita ke senior ke boxing bermengaruh ngelayo jengkai nak kihin semua buat pengadang kena de so tombok hamda si ba ni kena ne hari boy ke layo kene ka advice nak ke basic move atau de kini basic training dan kita ki kom training ba hab balik ki balong kum ki ABCD for public school de mene ki lai batai bhai tu masih le mengaruh di kena dunia. Ane matasi wan makibar kalau 5 susu di batai juki. So setelah apa makiru di lajai nak Quran. Kuat naik kubli tu presiden juga Ribuan District Boxing Association iba Sumar. Balala benbet je kena program. Badai mai hiru ba kalau tempat kaki bunga ba di mana sini.